me gyina me ti ache wa hwemra me tu kwan me fi akontom ba Ghana ha me di me ni fre amanone ne ba yo sa me nso na me young na me sha ti ma betena kakra ama me ni afi ana me am tra se dwi hu se eye enkwara agudie me di bi awie ti adu ba bi e wo se bi gym na ekọ se ne da achi bi so e de be kan asema ka me se ablante bi susi so no se so no ye ti na me twa me ti ni I have for way AR Hosama Poleeno Martinez is here. I mean, one of the greatest actors I will Kumawood. I mean, and then we're free. But me kwa homa no so na wo huni pakra me kana se me Tutu. Tutu. Me name say ma mo hita he Kumawood movies in the mu nim no. Rasta na nani esoso kakra no. And then we're free. I mean, ato safren. But me kwa homa no so na ye ne actors ni bi edin komo ho na ya hwede e ba ya e ma Tutu I mean eto nsa friend na say den ene kofa bai. I mean one of the greatest me minim say ono de nkofo bebre e be rest nim change na try yeah pacho memo ache yeah memo kwa ba Poleeno Multimedia so mejomo so anope de anti asempa bimi anye izo na me pacho ya ka Tutu then na betimi dia describe am ahwefo ehun Tutu ya ka Tutu dia je woni Tutu dia na chese ne afi ne ye be Tutu ye sinipani a waye nnuma bebre okay wo hwe sinibia bi waye konfo bi waye kronfo ne ni soso enti nuafu oni Akabenezer ne shefo mo de ye ka awudifo a ne wo sinima ansa nyame adom nyame abeyi Akabenezer free awudi ma obi okay na na say role ta e play de yendi awudi e ho na da bia e ta de ne to yendi awudi ho ne ne session pa okay na bus ni mu no Déád pa na enkofo e de be kai da na say wo chinchin atwan wo betimi ga say Tutu ni ha de e de amefe no enkofo de normal be be kai no say on sense na wo ye adwuma in fact on ye ni rule no na ko ye gangster rule na hwe di bi atoda obesi de ne bro for some American accent na rem ni ade a wuti say yes the man is doing something so what you say na ko ba ni see na ye nwan ade tie na ye fi nwan bi na they just say akwaye awe ho se bi ade amaye pa okay ono na free America be ra Kumawood mu na ya ha e ono na me pacho we be bisa say den na ye ya na say e ba no say no yare kakra na say o yare kakra okay wanyare anche o yare kakra na say dey say so wu kura bia enquantement no na just say ye nyina de e bompa say no ho beto na wasa be ye nadwuma say dey bia we ye na fofia anto ata ye wo fufu no waka nkwan okay enti na munyina munim so yare am dane da mo kwasra no okay ye nyina ni ba tie ne e ben pa ne di ya we say o yare a ye hwe ma na ye bompa say bibia e koso even enu akura say kura me ne ofane ne ko no ni kurum okay no ni kumase we ya no me ne ko ni kurum wo no ne papa ho okay on say Bonre side ho okay enu anopa me ne ofane ne Akabenezer ko ho you could do akura na abusafo de no course to wo so nti am enokwa ye kwa ya nkoto no anti mu de mo enhu no enu na make say enti mu enu no mo ko mo antimi enu de ye nkomo enu ye kwa de so de no ko so okay okay na dan they are reporting na ye no ye timi sedan sre ye timi sedan sre ti bia me ko na limu no e bia abusafo betimi de emu nchire mu bia but already e bia so ya hwe de ko no ya ko bisa ya ro kra na say then also bia ya ya kwa wo ye ncho wo yare na ye ya fa no ma ye fiba okay but na ye skasem mu ahokere na na say e bia David okay ye beda was pass on ya amre na ye twetwen ko me pam ye beba on ase na ye ne wa twetwen ko ye na ye timacha o final west to ya hefo nyina
the American be as is Adiato and the boy in Zambia. All right. Yeah. See, the ebe cost be ebe man was on at the that's pa. I'm sure. And some now I was on a chinchine train and I didn't some way in at ho areho. Sene enra o kan enra oni Akabenezer Dr. Like Rasnene. Only Tutu it is say omko hwe na omko no na o ayaresabia e just nti omo ntimi no eni enkita ho ana so omo ntimi no eni nkomo eni sa no pay abeto edwase waye nyame dia ye be di akire Poleeno Multimedia be di akire ye be try say ye na abusuafo ne actors ni bi ye be kasa na eyi no ho nhihye bia no ene me papa free Sakrao no ye Sir John Okrum Sir John former secretary of MPP no okay yenye free Sakrao no na me ankasa de ye wo metafo ene international loans baby e be wo no e ho na o free ti me u bi sam baby me free am chese me free tafo cause ya hu no ye wo metafo enti say no be so chese un free wo no me free wo no in some way but in the modern system we are sini party no baby e wo sisi akasa me go fa me website ma na me go fa be kirewa o be hweso no na gusu say born in tafo. Wow. They say ufitafo. Oh, fatiche mo wi. E do fitafo. I'm fitafo. Do no there only you know for to one time mapai. Mentimi nkasa asem no. O kasi mfro na ha me mfro no pa na akomni nchiremu. Okay. Obi su nim say tafo ne wo me. Okay. Ona me yeti kurum tafo ne mesuye ye. Ona me besuye ye. Enen ni nyada so teta. Ona me tie. Yemra ahe na start with school. Misha no. Me started madam Bini friend Ma Christy. Ne tafo abrante wa nkoma Christy de na just say anwo tafo krom. Okay, into we Ma Christy no na here na me call Central International School e okrom. Central. No e wa hefa. No wo Central Police Post wo. Okay. You come as Central Prison wo. No, any Central Prison. So we call Central friend sekra. Central Police Station one. Okay. We call Sujala ho no a ye wo Central School ho. Yeah. Ne de ntabo ene na aye. Okay. Nti yemra okoho edu class aí. No because me call ho pempenso kakra. Na me free ho ba practice school. Na me say free ko me krom ono school. So na maame no etu kwan na papa so ni ha. Nti du ba bia na me ko ono school. Na masaba me timi ko school kura 2 months. E wono masaba kumase wa na me sa akọ. Wow. Se me ben me krom ben kumase 14 months. Me tkase miniska kura na me. Fine eko. Wonam tafo kwan so du mamponte a na wa mane nifa so. O du nifa so a e okrobi we fro odwuma na afo. O tire adwuma na afo a na wokọ ye fene say kunedu krom ikura no mbodi adwuma kase. Kunedu fred makase kese ba ho ne adwuma kase. Tu fred makase a na wakọ ba bi fro small lending akitibombo. Small lending. E wo krom kwan so. E akitibombo no adi so small lending. Akitibombo. Small lending. Eti wana ukrom wo. Na sata mu ko dia 2 months, ko dia 1 month, 2 months na wo ba na e waso odi anasa wo papa, wo ma me adwuma na wo yentira. Na edu ba bi so a teachers no hwe ma ye boni bi ne pema bomi a na adwane. A wo dwane a wo kwan. Se me bia me no school mu. Ana me wo ho. Sa me nya na me sa kusua kente yo. Ye ensa no dwuma e freni kente. Ti me ko no a na me sua kente yo. Ebu a me wo ha na ebu a ma ji obi kente. Me twa homa na di o ba se e pebia na me dwane di me ka ba kuma se na ba ho na e sa adwuma ko school ho ti na ye internet won collab on some certificate collaborate. Oh me collaborate ma. Wow. Enti o ko school drum pempen so o wi SS. O ko SS. Me SS no na first near wo SS wo practice school near JSS mai na me call SS. Oh, but was SS? Enye JHS. Oh, SS there me call 1 year Prempe College. Prempe ko Prempe? I'm ya from. O say Tutu ana me o say Tutu. Oh, samre no na me akra bone
ɛwɔ America me ne papa no mu na tie ɛwɔ America it would come to school and son abeko okɔ pempa san abeko America na me from America me bo yemra yi abe na wunyaaye san na ye do kɔ America oh na me mfanse be mfi be dumi ensan mu na wo be 13 satana wo Jesus sa na me kɔ America okay ti me kɔ America no wa na me kɔ school